Kidam tang arkoi ni phai ingkora phoning ve por phai phok por malom BJP East Karbi Anglong District Asahem ahong chataya long ki cheng sia phong hacha ke kan ki bi pon Bharatiya Janata Yuva Morcha mati BJY matum penche patir pi ponsi Kidam tang arkoi ni phai ingkora phoning ve por phai phok por pen BJP East Karbi Anglong District Asahem ahong chataya long hacha ke kan pon Bangso jai megalong BJYM amai phuji ten be pen mai che pahem phu ponsi aluhi ke pachinia por en pon Hako pen kirim pon ajutang mate chutiki choar che pen kelong pon asoga sang me thanga puruar lo thapon pe prang amenu ke paong pon ji aphan pura hacha ke kan padopon lo Labang song thun kirim verji la pen ki thormia owe tum setame kachini ponji aphan ke damtang pen nangani pen setame prek jamadi malong hacha ke kan padopon bom lo La solong pachi tondun si BJYM atum pen patir pi ponsi kidam tang arkoi ni phai ingkora phoning ve hacha ke kan padopon lo Bang solong dipu LAC MLA Bidya Singh Engleng Haurakhat LAC MLA Dor Singh Rongthang Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekhe Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso MAC Johnny Timung MAC Phengpika Rengma MAC Mongwerongpi MAC Tilotama Hasnu Penchenglok BJP Racharia Songalong Sai claim bang pu bang phia tum che tong don si bang so jai megalong RDP du Idom party history long gani idom kecheng si lo la son son party office apremai salong se hacha ke kan ke paklang mate hacha ke kan ka organize buang kecheng si lo la sila lo ni idom objective da lo lada ke party alam buang lo lagi si idom culture alam binak la se culture ahin da idom paching thuji brutang de lada ke party alam chipu pe pin pen kapre kapre alam chipu pin pin se idom se karbi akhai reng nang si karbi ajundang reng nang jipu matha dam se nilitum dak Bharatiya Janata Yuva Morcha nilitum hin pen dak ini asonsol mang hacha ke kana program nitum deng pono News Report Karbi Anglong Live